Salibonani ke lapha elibukele emhlabeni wonke jikelele njalo izihlobo zami ke hamba lomdaweni ubongane lapha nabamba emthina yethu ke ngiyiproducer namhlalo cameraman uDJ Dodo kuthiwa kuphumile sikuhlela ngisakhumbula liyabhalela ngapha ngisakhumbula mbobhalele email kimi kumuvakele WhatsApp umvale ku Messenger ibuye incwadi ngesivale njengale kaNeli Mlingo kunjani Neli ngiyakubingelela Neli Mlingo Neli Mlingo uthi ke Tshisa sengibhala kwamanje sengihlala ke ngapha ngase Australia wasa kumhla ka 18 April ngomnyaka 2005 ilanga lengalele independence ayisemnandi ke independence lesikhathi ngisesikoleni ngise-boarding lapho engafunda khona ke eMchabezi ukuthi sisilaphana ngase ngitshelwa ukubana ke thina njengoba sisenza ama-extra lessons kuyamele ukuthi ke ngibe ofisini ngihamba ke ofisini yakhona ngatshela ukubana ke kumele ke ngibuyele kobulawa ngokuphangisa ngamala ukuthi uhamba njani kodwa ngihlale khonapho ubaba lana esiyathenga edolobheni uzahamba lami ngabazame ukuthi ke uhamba njani kodwa ngithwale ke impahla ngihambe ngangena ke emoteni ngingakwazi ukuthi vele uhamba njani umzimba wami uzwa ukuthi mani kayisuka ngibona ke ubaba umoya wayedriver imoto engithatha engidriver straight engisa eGwabalanda ngikhaya ngithe ngithutsha laphana ke ngibona ukugcwele abantu kulele mbele bovu phandle abantu bazigiqa phansi bahlaba umkhosi ngisaza kula muntu ayintshela ukwenzelana ngathi ngiyangena bagijima bendumela laphana ke o-auntie bangitshela ukuthi umama moyo kasekho ngisaze ngaphelelwa ngasuthi ngenze njani ngapha ngandilungiselela umnyaka wami wokubhala uyumnyaka ukuthi ngazabhala i-O level yami ngisifundela kahle umama ukuthi umoya wasuka kwathini bathi ke umama uvuke ethule ekuseni kabakwazi ukuthi kuyini azi ubuhlungu kakhulu ke msazi ngadabuka namhlanje ke amphindanga ngaba yimi ngagqisa esikole ngisaphuma kuhle esifundweni zami ngoba umama ehlezi ke ngimcabanga ubaba khona apha vele sesibalekele selomnye umfazi ehlala ke ephumula ngilabana wami lo mama kunje kade sinsakazi sengingapha lokho ngigcina abana wami ngoba benelisanga ukuthi bathola ivisa ukubuya ngapha ngiyabonga kakhulu ngapha ke Australia yimuneli Mlingo ngicela ke ungitshayele izingoma uhlwa wacela le uNeli ukhona ngale ngase Aussie eAustralia esithemba ubana ke usiphilele mama uthi kwamnyaka ka 18 April ngomnyaka ka 2005 September uthi ku right eAussie khona ngapho sifisele inhlanhla Neli uthe ucela izingoma ezilandelayo wazibhala zabanenganyana sibona ukuthi ke ubonga nositholele yipi lapha ke lokho ingoma zakhona ngani ke kazifuna ukukhala sizabona ukuthi sizenzana ingoma yakho eceleyo lena libhalayo lonke liyabhala ngapha libhale kube straightforward ama points form so that kube easy lamuntu imbali lengabhala landisa ama 3-4 pages ngiyagcina mbala incwadi ezingu-3 kushow yonke so sicela ababhalayo babhale bekwazi ukuthi nxa bebhalela ngapha babhale kube straight to the point babhale khona kokuyikho oqathekileyo ngamafitshane nje kube straightforward kodwa ubhale indaba yonke ibe khona kodwa ubhale ngamafitshane ungabi kude kakhulu nasi ingoma yakho
ingoma evela ke ku-Pure Magic uhamba ke lovuyo Mokweni ingoma sethi khona imfuyo besiyitshale ke umneli Mlingo ngase-Australia khona le-Aussie down under abaningi bakwazi ukuthi down under siyabonga yekela mbambe ke uNdaba Zulu kunjani uNdaba Zulu umnyaka ka-1996 lavuka shiswa kwamagama ngo-October mzazi ngihlalele ngihamba kopha ngisenjube omunye umfana athi mbona amapholisa ngakini imali ukuthi ukhuluma ngani thobe bedinga wena anzange nginake ngoba ngangikwazi ukuthi angonanga lutho ngahlala abangani bami ngazidlalela le bhora apha ne-desert Tshisa ngabuyela ngikhaya kwaku-E ngabuyela ke ngikhaya phakathi kobusuku ngezwa gogogo khaba izivalo kungumapholisa bafika bangithatha bambamba bangifaka ensimbi ngathatha ngahanjiswa eNjube police station ngithe ngisenjube laphana bathi ke wena ubambe omunye mama othiwa nguPriscilla iganyafu uyakazi ngaphelelwa ngachamathe ngaswela ukuthi ngenzeni ngingawalo likhuluma ngani ngangicane mhlawumbe bangidlalisa ngathi kade likhuluma ngani kwathiwa kulobu ufakazi obugcweleyo ngabotshwa laphana ke ngavalela inhluku zazo zabambili umama wabuye zombona kwaphana wathi ke besenzana kuthi ubambe ke umama lo Priscilla umama lo wayiloja indlu ezintathu kusukela ngikhaya elomntwana eyedwa saze hambe Westcom laphana kodwa remand in custody ngihamba ke ku-Grey khonapha ngileminyaka eyi-21 ngayiswa ku-Grey prison kwakulokho kusithi ngife ngoba ngangakwazi ukuthi kenzakaleni indaba yakhona yagcina ke isiyathoniswa ngabe ngitshaya 8 years wabuya ke ekhoti waba ngumsindi lo mama athi mina ngingenele ngamrepa ngabo-7 kungemva kwayizolo ngamangala ukuthi kethi ukhuluma ngubani lo muntu umama lo ngangimazi kodwa ngamjwayelanga waphikisa sibili wathi yimi kanye ngingenele lapha eloja khona indoda ke ayingekho isemamayini ngizazi iyehlule indaba khona ngenxa ukuthi ngalwa ngabotshwa ngafayindiswa so ngahle ngacatsha ngokuthi vele ukuthi yimi emvele ngirephile ngaphika bathi 8 years ngahlala 6 years namhlanje Tshisa kangilankani ukuthi kethi into engangele ejele kwini ngaphuma ke laphana ke ejele ngabuya nezothiwa sebathutha sebeloja ke ePhelandaba ngahlala nginjalo the kunjalo ke umama lo angazi kwahamba njani waqasa ukugula kodwa abakwabo bangidinga bafuna ukukhuluma nami babuya ngikhaya bathi bathanda ukuxolisa uPriscilla sekhulumile ukuthi ke lokho ayekwenzela wawungamenzanga lutho njalo wayesetshenziswa omunye umuntu wayesegula uthuthi ucela ukuxolisa ngoba ke phambili sokumnyama ngala msakazi ukuthi ngiyixoliswana mina after besukile 4 days later wagula kwaba kubazwa impilo wagcina ke sengofileyo wahamba umuntu wenkosi ngingamxolelanga ngoba kangikwazi ukuthi ngangingenelene ejele iMndaba Zulu sezongikhohla umnyaka 1996 bakucreatela awudlalwa lokho vele kusijalekile siyingozi emarisana ngicela ngitshela ingoma zikamajalisa loba ngathole 1 ngiyamthanda umajalisa nasi ingoma ethe phathini Patricia Majalisa shaya
Awuzake uphethe Mathalisa-ke ishaya ingoma ehlakazayo ingoma ethi-ke Phathini bekumnyaka wophi lo mnyaka bani ka-2011 angithi yatshisa-ke le ngoma lokhu itshisa namhlanje Patricia Mathalisa siyitshele-ke uNdaba Zulu yena-ke wezwa ubuhlungu wakhe-ke into angayaziyo iminyaka yonke sisegcike 8 years wagwetshwa wahlala-ke sisejele into angayaziyo uthethe yamxolisa lo muntu emqambela amanga kodwa wathi hayi ngeke ngakho hayi ngamazomazi kwenzakala empilweni abantu bakufomela into angazuyibona mana mbambeke vela-ke ku-Alice ibizo lamaso Alice but sembhala sengise Island amfunda abantu bebengazi la ungambona uzaba ngazi Tshisa ngisuke ngisiyavakatshela ke boyfriend yami United Kingdom suka ke eSouth Africa la banganisebenzela khona lobo umnyaka ka-2016 ngithe khona ngale ngambona vele behavior ukuthi hayi asenguye umuntu wanika ngomazi uNjabulo senganisela ubumbulo ukuthize ngazi izistory zakhe abanye bekhuluma amankazi ukuthi vele uNjabulo uthola senzima abelungu thana abelungu kakhulu hayi ngazithulela ngabamba ezinye izinto kuma WhatsApp akhe apha ngibona ke into ezibhalayo ngathola ukuthi vele waye umuntu ojwayele ukuthumezela-ke ethumezelana izinto zomzimba nabafazi ngazithulela ngombuzango kwenzakala-ke enye iphathi sise-Leicester kwaba lantu abaningi wabuye-ke ubhuti omunye wevela-ke Ireland ethiwa nguMichael wangibingelela hayi ngabona ukuthi lami-ke ngimuhle impela ngoba wangihawukela lowo bhuti hayi thathintshela amanamba khona uma ngihamba lawo Njabulo kodwa nginxa ukuthi isidakwa azangabone ngamnika inamba lo bhuti hayi sabuyela endlini ngabe ama-days amaphela ngabuyela-ke eSouth Africa ngaqasa ucommunicate lo Michael wantshengisela uthando olukhulu wathi yena udinga umfazi wokuthatha ngoba iplayer le engangilayo sasidonsile ama-7 years kodwa ingaqondakala ukuthi iyangaphi la ngalungisa-ke ngeSouth Africa laphana ngemsakazi ngatshaya ngatheleka e-Ireland ngahle ngamthothi kahle ukukhohlwa ngami ngise-Ireland okwamanje ngihlalele mnandi lo Michael sesize silomntwana Tshisa-ke enjawulo ukhona ngale-ke e-UK lokhu ezibhotela ezizula sometimes into zizala for a reason. I love you Michael sisonke lapha-ke ngase e-Ireland please ngicela ungaqambi ukuthi uMichael bani ungaqambi la biza ukuthi u-Alice ngibani lami leli Tshisa nanti lami le-Facebook ngidinga khona sengubonile hawu nguwe ngicela-ke ungitshele izingoma ezingangijabulisa kakhulu-ke nxa ngathola-ke ngisitshayele-ke uMathalisa mana ngutshayele-ke maybe ngakutshela-ke le-ke uProfessor hamba ledalom kids ingoma ethi ncedana
Asingoma vela kumprofessor ke hamba ke lethala umkhisi ingoma sithi ncedani sitshala ke uAlice ose-Ireland osehlale kamnandi nomngakhe uMichael wamvelela wamthatha unjabulo ke hayi ezikholisela nje tibula phezu kwakhe uphela umntana abantu 7 years ela engamkhipheli lutho awu ke wafuna zibe njani ndoda hayi ikwehlazi ukuthi lo pro lapho tu umfana mina ngahlala lawo 2 years ilokho engazange uthuyanga so hayi siyabonga mana ke sibambe ke ubani uBernard Nyoni umngane othi uBernard Nyoni phela usibare budwami ungabi lo Bernard Nyoni hayi wena ose South Africa uBernard Nyoni ngikhuluma ngase UK kodwa esenthabeke into ngayithola ka Bernard uthi ke umnyaka engibaleke ngawo eZimbabwe bekumnyaka ka 2015 ngisazi bekulo ndoda ohlala next door la ngikhaya indlu zangikhona zibambene la ngikhaya kwazi emabuthweni kunjani indoda lo belo unkosikazi wakhe kodwa ndoda bedawa khole lala mina njengomuntu lamagcine linge ngasasijwala usigweje lomfazi wakhe phandle bacina ke ngithatheka emathandweni sengisenza ukuthi ngijontelane la yena hayi ngesikhathi esithi yabhuqa ubuthonga esithi yalala phana ke umfazi ke asephuma bese sisenza ke lapho sikwenzayo kokule ngani jalada lapho vele senze yonke into khona so ngalala buyele futhi ngene ngutsheni indoda ingamzwanga kanti ke mhla ka 7 September sasingabuzanga elangeni umuntu lo ngabona kwasokuthithwa ngabantu kwazenze ngani kulele kata kulalanga Tshisa ke uthe ebuya ngisithi nje ngiyaqala kwenza umsebenzi hayi umuntu wasivimbela okwendlu kangana isihlugu senkukhu ukuchaya ngawuchayayo indume ngaba lazo umuntu wayefuna umbulala wangichaya ke Tshisa wangilimaza lakathi ezinyano lo dume inkalakatha lapha ngase ngicina ke sengibaleka njengomuntu ke wayelo umuntu othethela unkosikazi esekhaya ngathi ngabona ukuthi usaphile uhlala emabuthweni yikuphuma kwami ngejumo ngibuya lapha eSouth Africa akubuyeleke ekhaya bangibuza usisi ukuthi ngibuya nini wangakwami lana wahlehlukani lami nathuba selenye indoda kona lekhaya lona mama ngikwazi ukuthi basuka bangaphi le ndoda yakhe angisoze ukhohle umhla ka 7 September 2015 uBernard Nyoni ibhale South Africa usathi uyaqalisa ndoda ungivela ungezwa lutho za kunemba ungazodlala wena uzabulanga abantu ungakujwayeli lokho hlandla uphunywa ngobaleka umuntu wokuchaka enduku le wawuchanga inkalatha ensimbi waba le nduku konke wayehlanganisa umuntu wenkosi uzathini umfazi ongakho wasumdelele kakhulu ngicela ke unchallenge izingoma Tshisa ngayithanda kakhulu ukhethile zabanengana wathi kuchayela kaphetshaka into yakhe umnike ikheke lakhe ingaphi kuphetshaka wena ke nguBernard Nyoni use South Africa lapho sihlala khona uthi lokho wabalekela induku liyana sikhasongeleza zakubuyela ekhaya unzima Bernard Nyoni nangu Petshange ingoma ethi tonight you gonna give mnika into yakhe babe kunika into zakho kodwa phela zakubulalisa mfowethu ungazodlala uzophela sure
Maybe she feels we'll be doing it so nice at this party. Okay. Ndiga indo yako, ndiga pena kanzenje, 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 ndiga indo yako, ndiga pena kanzenje. Nigga indo yako tat, ungangenzi nje tat. Nigga indo yako tat, ungangenzi nje tat. Nigga indo yako tat, ungangenzi nje tat. Nigga indo yako tat, ungangenzi nje. Now it's time. I'm gonna ask her if she'll tell me her name. And if she gives, then I'll ask her if she'll let me take her home. Oh yeah. Now I have a dream of loving that girl tonight. And I'll be smiling, 'cause I'm hoping that she'll let me take her home. Okay. Ndiga indo yako, ndiga pena kanzenje, 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 ndiga indo yako. Awuzake-ke umphethishange ethi umnikeze into yakhe umnikeze kanjena nje. Bernard Nyoni khonapho ngaseMzantsi Afrika. Ke lani-ke sizwe lokhu okulandelayo ikakhulu nabafuna ukuthi babe lezi moto ezipharetha kobulawayo beZimbabwe loba nga sizweni. Welcome to Futron Africa, your getaway to cheap, quick, and safe rides with vetted and experienced drivers. Planning on going somewhere? Just download the Futron app for Android from the Google Play Store or the iOS from the Apple App Store. Register and request your rides. Follow us on Facebook and Instagram by choosing your country page, whether it's Futron Africa Botswana, Futron Africa South Africa, Futron Africa Namibia, Futron Africa Zambia, or Futron Africa Zimbabwe, to receive service updates and promotions. Do you own a car? Do you want to make extra money? Do you want to be your own boss? Do you want to work when you want to? Why don't you join the Futron Driver Program? We are recruiting drivers across major cities. Download the Futron Driver app for Android from the Google Play Store or for iOS from the Apple App Store and register. Follow us on Facebook and Instagram by choosing your country page, Futron Africa Botswana, Futron Africa South Africa, Futron Africa Namibia, Futron Africa Zambia, or Futron Africa Zimbabwe to view the driver requirements for registration. Registration is free of charge. Download the app and request your ride or join the Futron Driver Program and start earning money. Futron Africa. Request, ride, and connect. Yeah, awuzwa-ke siyabonga kakhulu-ke lawe-ke noleyo yakho imoto-ke phangisa nje sithinte ngokushesha sakhuhlwa ukuthi nxa ule mtshato izifa kumbe kuyini ofuna ukuthi ukufilime sikhona be-CNC siyabuya loba ngaphi kwendawo sithathe zonke into ezifunayo kube le memory yakho ongasozofa ayikhohlwa kumbe umtshato ombe party 21st izimfa e-church ama-church hawu kanti amanye ama-church aphumelela wena ungasebenzisi ikhamera e-church sikhona la abuya lapha kule live church kwabazi ukuthi shaye phakathi uchumayela sikhona njalo thintana la CNC hambe khala CNC live session on Facebook ubhale khona phana ngokushesha sikhanyisiwe Ndebele unjani
uthi umnyaka bunga 2013 lapha ngafika khona e-UK ngangelo jaha lami ngangisukela la ekhaya sasithandana kakhulu ke igama kuthiwa nguDumsane kodwa ke kwagcina ke hayi abangane basithi abantu ekhaya i-waste of time amadoda ekhaya amavila inkulumo vele ijwayelene nabantu e-UK kakhulu amavila ngase ngicela sentandana lenye ke eNigeria nyakwazi wena wabiza ngongongo isimi lami ngezibizo ethi ngongongo so ngicela ndana le ngolele othiwa akukhande hayi wanithanda ke lokho wanilojisa wagcina sithi sebuye zonthatha sabuya ke ekhaya wakhipha siNigeria wami wakhipha ubaba labo malume but into ekhona ke Tshisa after 2 years nginaye into eqalisa ke ukutshintsha uba yilove imini lokana ekwenza engasekho sewumuntu obukhwele ongihwabhelayo angithethisa zacile kuma ngolimi lakibo wangisa khona le Nigeria ngadiscover ukuthi ke wayelomnye umfazi khona lo wangitshela ukuthi umfazi wakona swamchiya sabuyela ke UK ngoba isiyambona somali makhe kodwa waqasa ungani ngihlukuluza umuntu kwesikhathi ahambe 3 days angabuyanga athi emsebenzini wakhe athi business awubizwa ukuthi I'm going for business manje into ekhona ukuthi nendlela asengirafula ngayo ngagcina ngibona ukuthi ungcono ngani kuphele umsazi uyahlupha lo muntu njalo ke khanya lo mfazi wakhe soku-on mina ngafuni ngikhulume ngesindebele efonini uthi mina bengumnyeya kodwa yena uyakhuluma ngelimi lakhe khuluma nabakibo labangane bakhe babuye endlini bayakhuluma ngibone nje ukuthi labanyanyiwa ngoba okunye sengidobhadobha so mina vele ifoni I must use English ngoba wathi yena as long as we are living together I should never speak my own language nguthola kulungcindezelo lokhulu into ekhona ukuthi ngayilahla ngilomntana laye manje I'm planning to run away ngizakuya ngaphi Tshisa I'm trying to go to Australia or to go to Ireland uzangilandela and I'm thinking ukuthi umuntu owamfaka kwenye ipolice yakhe ngoba aqasa ukumbuza ukuthi kahle ibizo lami yilo kanye lokuthi abanye ngobani ama-beneficiary abangikhaya so ngani wathatha insurance manje omunye umuntu unitshelile umNigeria omunye wathi uza kubulala esenza aclaim imali ngitshala uvalo mbhalale-ke ngubhalela lapha kungo-April ka-2023 ngisesaba ukuthi unganika advice ngenze njani bhuti wami yibo isikhanyiswe Ndebele linzima le angeke ngitsho ukuthi maybe insurance ngokubulalisa kodwa ngeke ngitsho futhi aseyokubulalisa ngoba nxa ekuthanda kumele akutshela ukuthi I'm putting you into my policy sweetheart livumelana manje ngase kwenze into engani ngisensitha kubuye kwethuse siyakwazi amadodeni la imali bayithanda abanye bangikhona so asikwazi isithando sami sibili ukuthi lapho uncedo ongalithola yilobe ungazenani September kuzokuhambela kuhle keep us updated sazi ukuthi kwenzalani kuwe ukhona ngale ngase UK wena igama lakho ke usikhanyisiwe ethi sitshale ingoma sikuthandazele uyinkosi nangu silindile ethi uyinkosi sikhanyisiwe Ndebele ubhala ukhona phana ke e-UK sithemba konke uza kulungela mama isifiso sami nasi ingoma ethi uyinkosi khanye Sikhombisile ukukhulu kakho baba
Yebo kusilindile ingoma emnandi ngoma esithi inkosi sitshale ke sikhanyiswe Ndebele. Awuzenzima ingongo lethi but ade hayi sasi. Sithemba uzazama ukuthi uphume endaweni yakho lebuhlungu bami. Charles Tafrenyika. Kunjani Charles Tafrenyika? Ngikhuze umama ahlala ke eQueens Park emphilisa kanzima umama wami. Wantshengisa ubaba uthi nguTobias ngambona ke ubaba. Ubaba wangani uthi wayesupporta ngisese primary school kodwa ubaba wastopa. Ngemva koba no-auntie osisibakhe bemtshela ukuthi ke umama mi wayekhomba no mina ngisomntaka baba. Lanxa ngeza sihambelana lo baba ungasikhangela ama-pictures siyafanana Tshisa. Ubaba wagcina ngitshela ukuthi mina ndisimona wakhe. Ngihamba ngaze ngafika khona leke eMtare zama ukuthi kuyekhunya indaba khona ubaba lezihlobo zemba phansi. Kwaze kuthiwa khona umama besindebeleni kabezwa. So umama ubaba wayefuna uthathelana indebele ngakho umela lichiye umntana lo wayesini. Ngaphatha le bhezethi kweli Tafrenyika. Wathola nzima umama kwamhlupha. Nezwe umama ephumisela amazwi abuhlungu emtshela ukuthi Tobias ngiwangiqeda umntwana ngongenze nje namhlanje azange bele omunye umuntu uyakwazi into yaziyo abakini abafuna ukuthi undithatha nje ukuthi undithathe ngigcina umntana wakho amazwi la ke every time nxa ngilele ebusuku even ngo1 abuya esiza kimi enqondweni zami. Umama athola nzima into le waqaswa le BP kwamhlupha kakhulu. Umama had only me as her son, akala omunye umntwana ngaphandle kwami ngedwa. Mama kaphindanga wenda. Umama uzogula kakhulu eselabo chukela lonke into. Umama wangishiya ngomnyaka ngo-2016 abona ukuthi 2016 kuphela umama phansi khona. Tshisa ngibuhlungu ngidabukile lakathesi ngobaba ubaba lo kafuna ukuzwa ngami kodwa kusenani sengisebenza lapha ke Cape Town. Angilahlobo kulo malume oyi1 emzwela eJozi. Malume Ntando ongizwe Ntando Dube yimi ke umzukulu ngiyakudinga. I don't have a relative. Lapha ke Cape Town. Charles Tafrenyika. Kunzima. Tangoze ngikhohlweke iminyaka le lapho baba avuke waba ngubhova wathi kangazi. Cela ke unjalo ke ingoma ezake sadlubhethu ezitshisayo. Ikakhulu ngantshala epick nazo intombi enhle nxa ungayithola. Ngitholile. Nansi.
ngengoma evela ke ku Big Nazi sitshale ke Charles Jafrenyika olahlobo bakhe ke uTopias Sitheni Ncube ngumama oleminyaka ke 44 Tshisa kwenzakala ukuthi ke 18 years ago ngasuka ngaba lo mntwana manje ngendlela engamphila ngayo ke umntwana wakhula kakhulu egcinwa ngumama wakhule sithi umama ami ugogoke ngunina esithi ngabuya mnathi sisi sahlala sinjalo ngasicina sengimbisa lapha eGoli esemkhudlwana wabuya lapha ke eGoli hayi ngangenza lesikolweni wasebenza futhi eqeda ke isikolo mina ke ngile jaha lami ngalitholayo elevela enkaye ubhebhe so ubhebhe lo ke wahlala sibare kuye lami lapho uthi ngiqhaza ukuthi ngitshele ubhebhe ukuthi umntwana lo ngwami ubhebhe wayesazi ukuthi ke ngumna wami into eyenzakalayo lapha endlini hlezi labantu sibathathu elokho sithi sibare ngamtshela ukuthi ngathola ijaha ngitshele lanxa wehlale engani uyabuza ukuthi mina ngisonina yini ngobantu basemthetho ngani ngumamakhe ngathi abantu bacanga ukuthi ngumamakho but mina njani umna wami kunjalo ke lokho ngikhona ngagcina sengizithwele isisu sika bhebhe ngiseGoli lapha ngamitha ubhebhe sahlala neGoli walobola ngo-2014 walobola ke ekhaya kuthe kunjalo vele kwaphana senza khululwa mbone ke ngamqabisela ke Tshisa umntana wami la esesithwele sisakhe ngibona ke simgulisa ngagcina ngivusana naye ngamtshela wabesithi na uzithwele waluqamba ukuthi umithiswe mbani wagcina kwenilanga sengumdinde too much wabesithi ngisibare esitsho bhebhe umuntu lo sengubaba ekhaya ngibana njengomngami semithisa umntana wami ngabe sithi ngisibare uhlazo longaka Tshisa ke into le kuyangihlupha kwamagama ngamxotsha ke endlini lo mntwana but athe ubhebhe swangibalekela sehlala laye together kwanye indawo so kwavela ukuthi mina ngingunina wakhala wathi mina ngumthakathi ngangamtshela ukuthi mina ngingunina logogo wasafuna usibona umntwana lo semzwela endaweni zabo Uvia sehlala lo bhebhe swangibalekela Tshisa ngidabuke kakhulu yimi Sitheni Ncube ufihlelani vele umuntu sezwangena emacazelo omntana wakho ngicela ke ngitshale ingoma enye wena ngangijabulisa khethe zabanengi uyefihlela umntwana indaba engiyalo okhona asingoma yakho Sitheni Ncube bekezela ufala umuntu uthi zathunqa ke ubhozo hamba igama ethi bekezela nasi ingoma ethi bekezela Gilinde ntombi gilinde ngiyabuya dalema bekezela gilinde ntombi gilinde ngiyabuya dalema shova malanga kupheluka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala Sandwa sami ngikukhumbula shova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala sithandwa sami ngikukhumbula bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya daliwa bekezela Shova malanga ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngikukhumbula shova malanga kuphela unyaka ngibona isithandwa sami ngakugcina kudala isithandwa sami ngikukhumbula uma ungekho la eduze isikhathi
uma ungekho la eduze nami isikhathi ngathi sihambe izinto ngathi zenzeke shiyawo bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya dali wami bekezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya dali wami ngithemba ukhathele ngokuhlala ugijima engqondweni mangiphumula ubusuku nemini ngicabanga ngawe njalo nje ngithemba ukhathele ngokuhlala ugijima engqondweni mangiphumula ubusuku nemini ngicabanga ngawe njalo nje oh Thixo ngusisa leli langa lapha wena ezandleni zami njalo uwe kuphela owaziyo ngizomenza nomntana abantu ngizomenza nomntana abantu ngizomenza nomntana abantu Nasi ingoma ivela ke ukubekezela ijakala kithi khonapha ke ukubekezela ubhozo ingoma ethi ke awubekezela sitshalo sitheni incube wenza ke incekeze enkulu mama ke bekele wathi umntwana ke ngumna wakhe indoda nango phezulu umntwana kathi sibela abantwana kathi uthi umntwana wakho lo mntwana wakho babizana bathina bana gogo mama mdala babizana bathina indaba esenzima leyo mana sicine ngathi Jeremiah ambe nguJeremia ndazi undazi uthi ke Tshisa kwenza lenkemenkeme ngomnyaka ka 2012 lapha ke bese ngihlanyiswa umntwana singena sonke ke ibandla umntwana kuze sithandane sathanda ngoba ke ubaba esithi nguman of God wangi-encourage wathi ke umntwana lo umntwana obehave njalo kumele sithathe ke e-church ngathandana la igama lakhe kuthiwa nguKero kunjiyana wasesithi yena ke akulamuntu abahlanganayo bengatshadanga sadonsa umnyaka sasongena wesibili ngase ngicina ukuthi ngincediswe libandla kubana ngamkhiphela hayi wasitshadisa ke ubaba upapa sachada ngoba ke mina qizelele ngangingakwenza ngile 19 years ulala lo mfazi but ngangayenzi lutho umnyaka wonke lwana yena la wantshela ukubana ke ungolugcweleyo vele kuthi kaza kathinto indoda ubusuku bangikhona after umtshado sabhukhelwa ngupapa ukuthi siyelala ke kwenye hotel enkulu koBulawayo ekulaleni kwethu ke umsakazi into engenzayo njengomuntu waselolwazi mina hayi ngithi mhlawumbe kuyafika kube luthuli hayi ngavela ngathi phorokohlo ngawela nje ngangena kalula ngitsho lokuthi umuntu wenkosi abangumsindi uthi uzubuhlungu so kwamangalisa ngacina sengimbuza ngathi she needed to be honest why wayesithi yena usagcwele ngasoyo virgin wahlala phansi wakhala isikhathi eside wathi I'm sorry ngase sithi ke manje umntwana ke church waqedwa mbani umntwana wakhuluma ukuthi ngaqedwa ke nguyupapa ngile 18 years ngiyanqedwa umntwana bami so upapa lapho uchovela mina ukuthi ngithi ngoba kuyizinto zakhe angizange ngizobuhlungu inhliziyo yami yathi yeba umsindi echurch ngacabanga njalo ekhulekela inxoza ngichayisa nezinto angikhulekele ngicine sengihlanya mbe ngisivo hayi ngaphuma kanjalo Tshisa kule chichi ngamtshalo umntwana namhlanje lokho esitshadile officially kodwa hayi angisekho lapha sengihlalele mfoka Sibanda ngapha eGoli le ntombi yami esikhalangene ngitholeke ePlumtree ngithi kahlale lo Kero wakhe khona ngale nxa ekhona echurch yakasazi amfuna ukuzwa ngaleyo church anzange ngitshele umuntu ukuthi kwenzakalani ngitshela wena kodwa ke umngane wami oyi1 yakwazi ngamtshelana oKero ngicela ke nje ya
womelela ilanga ukuthi zivele zazivulela amagedi baba. Hayi sebevulile abanye kudlalwa. So kodwa ungasenani oqathele impilo mfana kithi nxa konke kuhambela kuhle siyakubongela wena ziphilele khona begoli. Hayi hlala sikhuza khona lapha DJ Dodo ukuthi akenikele ukuthi ngabona khona ngalo bo stop off ukuthi usufuna ufaka endlini uthi hayi umntana right hayi akusebenzi njalo akusebenzi njalo ke thanda ubonga ke kakhulu ke ubongane Ngisakhumbula Sibanda yabonga lawe khona lapho DJ Dodo siyabonga kakhulu nabe sensi kamlongo Ezra Tshisa Sibanda bese uhlelo olumnandi uhlelo Ngisakhumbula. So get in touch uthumele yakho wena ndoda uthi wawuzidingela i-true love kade ayikho. Bye bye for now. God bless. Have you ever seen the way I look at you, baby? Have you ever seen the way I smile at you, baby? Genuine love is all I need from you, honey. I want, I need, I need.